Pa kuće gore ono postolje izbilo, znaš, kalkan ona, pazi u blokove. To sve popadalo. Pokažite rukom slobodno. Pogledaj, sve. Da, bio se Srbija, dobit ćemo čašu. Ajde. A tam moramo da uzmemo sa kolici da ovo... Čekaj, a ti po sobi ovamo, ovdje je svetlo da vidim. I ovaj kreći, 3,5 da su ništa.